Hhayi-ke bafowethu, uKhuzani usevele wayidedela naye i-performance yakhe. Sekukuthina-ke ukuthi siqhathanise ukuthi-ke iyiphi esiyibona ingcono. Mina-ke ngokubona kwami bobabili bashayile ngesikhathi sabo esihlukene. Ngizoyiphosta-ke ividiyo but ngizophosta ividiyo enekhwalithi ephezulu nengiseceleni. Isizathu bengingayile khona but nge-support yenu-ke ngesinye isikhathi ngizogcina nithulela into e-right. Indlela engisaphotha ngayo iyona indlela ezokwenza ukuthi ngigcine nginithulela ikhwalithi e-right. Mina omabili ama-performance ngiwabone e-right. Akukho okutheni ngingagxeka, ahlukile futhi nesitayela sawo sihlukile. Nendlela nje umaskandi osuphezulu ngayo izinga lawo liyangijabulisa.